Other for your mama kwaba and from Radipa TV so Bomodiana join your live YouTube Boba Swana do comment. And there to comment session a day Amaya Saso and our TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby and share Radipa TV. And then a makase a tutrasema akoso ewo achimota eye kwantimpone so ofa eye Taifa kwan so a enya sam ketwa ewo ho enam no kase nisuo a esane ewo nipa da sene ani asenye nisu ketwa adofo no mo won tere so de omunumro na eye nsase wurafo so de omo sase ewo sa eye mpotamu so de eye timber business ya ena omo eye ewo ho no mo chese omo kire krampo na nipa be 2000 ena kire se age sa asase no a omo ye business ewo so na no na eye asase wura ye so yo ba o so oje eye na asase be 3 months ni na odi amomo so mo ye omo ho ahunbobo na omo pake omo nkuku nsaka nyina mfiri asase no so na asase na gasa manso eda so dada adofo na no ena chese omo se emre no mami di ma omo no esha nti omo da so ewo asase no so omo di omo djuma nene ena chese mami no ede langas for ene omo aba be ye djuma ni ye no omo ye djuma no so no na omo ne eye djuma ye fo ewo ho no mo epresu ye amatu tutuo ekoso disi amene wo ekase no allegedly no omo si nipa miensa na etuo na kan omo na mo mbaako na ato anana no monsia do so a eye ne maame so aba bonten ane ni su a wosu enye ni su ketwa na edi kan yenko ne nkotie nsem no mu nkiremu ni ye ye koba ya to aso ede amawo Alessi mi na fra mi ba mi se me fra be ejuma ma mi ene o sana mi ma ka na ju mi fra na u ba ye mi ma ka mi fra na ju na u ba ye o Alessi kabla Alessi. Much over 25 years. Much over 25 years. You were 1990, wait, you. You were 98, much over 25 years. Much over 25 years. Emilia. Me junior brother back in the frame is a metal accident. I'm see that. I don't see you shooting. I will move. No coming in there. I had because I'm so trick our domain. Mini civil domain no there. Oti eni na ye buy no. Almost now Langard for ye we na kwako sebi akole bi di etwa ko enimo eno an. Akare ni kwa se ma mo ko Langard ka. Sia we. Alessi mi na fra mi ba mi se me fra be ejuma ma mi ene o sana mi ma ka na ju mi fra na u ba ye mi ma ka mi fra na ju na u ba ye o Alessi kabla Alessi. Much over 25 years. Much over 25 years. You were 1990, wait, you. You were 98, much over 25 years. Much over 25 years.
minia. My junior brother back in the frame is a metal accident. And I'm see Darby. And I see you shooting. I will move. No coming in there. Ahana because catch them so chika or dominating. Minifsive domino there. Or see any number you buy. Almost now a langard for we now Quaco Savia Colebi de Chaka Queni Moano. I can't remember seeing the man with the Colanga. I'm told Rihanna, I'm start tall down there, ma. Okay. Anopa who horses here ya cafe. The patch of the sea, I'm no cafe. A dear na Cynthia, who say we see a share. Mosisi akwana cars nuntumin ko ebintimi ma. But that's the shower telephone now. I am say asasuna I so adwuma no. Na maame no na man so asasuna so owiri ni wie ye no. Oni nipa nyina ya adwuma so de ye no. But there's a few 3 months in now na dey say o TF ya. Or did this can be no so o TF. Never sent you because they didn't put receipt. I say, I'm no yet, now, say, Uber to a big class, and you have and you know, the land guard before we buy hand of pay. And I'm to control my kumi and call on you. And you know that everybody, and you blah, papa. Pass for now, I am no cafe. I get it. I don't know what I send it. A police for a penny for the play. I'm on my baha. On person, I'm a dictator at 2 years. It's not a fair frame. Yeah, I don't know. Pound sterling, Mammy Bain. A patrol, your friend or Nasaki. Or don't assassinate any idea. But or the arranging and the Abu Babu Papa so. And I will see Orini Wie, Adam assassin a man or so. Oh, assassin man so bad, so I'm out the 10 years. After 10 years, you know, let's say almost really, and only a year to man. Okay. But the thing I know, they say, I say on 3. Now, one more man here, one mamma breast, men Crawford says, yeah, wow, it's so breast one. Be a busumi and some busumi siana, fit moon to Majima Sassi. The patrol, one casa. There's 3 months in our Sassy said. You can obey no month to month. And you know, first of all, you 1 year and to say what you said you. It was so many so, yeah. Now I'm a more and then I'm so. But, and no, I go first out there in our because there will be up to us as well. What do you mean for that? Okay, so who to know? Mama, the patrol, dear me, pa. Because of that, so I had that plan as a who 2 feet anymore. And yet one day, I'm now, it is over to them. Over Assassin, any public 3,000 or no. Now, so who care, I got a Salanga the floor. Nalanga the former to me, what happened? And yeah, I see. Now, Langas for no mobile, no mobile bear time, Ben, no more do I saying. The passion may be like you over 5:30 a.m., but we don't like you, Mamma, no panel. And who said, I'm over Pakimoto, but maybe another name. The 8 I'm over her. If you know, me call. Some baby, the country, you know. And who said, I'm not going inside the wall, inside the former combat. There's a stone or main road in all fair. Okay. It's never send me follow. It's me almost to 200 and the private because oh dear. I know the Lavitoria Cacra. Are there a toquantin or mutu na na but I talk I am talking to be out to stone, will be out to shopping, the homes will be out to shop. I see now who can say Tona come kwala mienu and kwala mienu no or mutibia muti saying.
Oh, me do them na oma. If you are no me club I say. Oma to na no mo nse do. Ne na say omo ko. Omo coin. You know. Oma website at fasa so. Ah, just like that. Other no more here then na tu ni kan wo mo betimi a kire ye. Say e dan e to kwasa no. Langa de fo no. Omo pe kwan on be fa so on be dan because omo hu ni pa na e ba na. E je tuore no omo toto. E wa ti ase ti no. Omo tutu tuo na be kan ma mu ana ase. E do mo ko bi hospital. Omo wi elu nyina ngolo. Ememu ano wo eye nkwala se teenagers ana se wo so wo store ho unim wo mo pacho minimum omo eye to say omo esomo krofo omo eye madam fo bi nkoda. I see. Uton Aleso! Alesi! Wajaya kolanu! Alesi wajaya kolanu! Alesi wajasa! Alesi mi na fra mi ba mi se me fra be ejuma ma mi ene o. Sana mi ma ka na ju mi fra na u ba ye. Mi ma ka mi fra na ju na u ba ye o. Alesi Kobla. Alesi. Much over 25 years. Much over 25 years. You were 1990, wait, you. You were 98, much over 25 years. Much over 25 years. Me junior brother back in the frame is a metal accident na am see that and no see you shooting no e wo mus me come in say aha because catch am so chika wo domin me civil domin no here there oti eni na ye ba no omusi na langard for ye we na kwa ko sevi akola bi di etwa ka ko enimo eno an akari ni kwasi ma mo ko langard ka siawe Alesi mi na fra mi ba mi se me fra be ejuma ma mi ene o. Sana mi ma ka na ju mi fra na u ba ye. Mi ma ka mi fra na ju na u ba ye o. Alesi Kobla. Alesi. Much over 25 years. Much over 25 years. You were 1990, wait, you. You were 98, much over 25 years. Much over 25 years. Me junior brother back in the frame is a metal accident na am see that and no see you shooting no e wo mus me come in say aha because catch am so chika wo domin me civil domin no here there oti eni na ye ba no omusi na langard for ye we na kwa ko sevi akola bi di etwa ka ko enimo eno an akari ni kwasi ma mo ko langard ka siawe Tap tap
send kwantia ye fa so send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia o de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon adofo na yetwa nkromotwetwe no eso senem din kan no mo wo ntre no mo numnuro wo asase a wo ade nyina ha se ne akwakoye ne de sa ne ebeka no because asase wura na also otu adwumayefo ye free so according to papa nensem a oka no osi nipa more than 3000 na kire se omuwo mekase containers ni ade wo asase ne so a omuye adwuma ye frɛ ho no se moves edin a omude frɛ no no wo Taifa Junction no eso ho na sa arahusem wesi ya brantie a ye wo no 99 a chese ono krampo de so waso obi bansa a chese tututuo ne koso no ode abofra ne twa kwan mu o eni se wakohia na kwanhia wo ya wo ho no no fa comment fa to comment section efamaye mesra mo aya no mo modern na mo de ma mini video no ato nchen e de amaye se ne be ya nkofo be hu ne ye ka ho asem wo ho no mo obaso a hye ne nkoto afoforo eniama ekoso wo Ghana ha no mo emra na nkase ye se awie bi mo bi enwie bi mo so da shodi kasa asem we shodi yes akwaba ebi na ekoso no asase wura ababonte se wo gina asase wa mo 3 months so mo mfantu nti omo ye adwuma wo we omo nya 2 year eno achi no na yese wo 1 year afedi wo so wasesa onje 1 year ni biemu se obeje na every month bosumi bia no wasoma squad no ma ba jiska wo ho afedi wo se asase no kra de wo je asase a yese ntokwa ewo so amami krampo akwa dan akodi court mo di ho akone aba 10 years afi na maame na wini case na asem we esi ewo the same asase kro no mo kun no eso no ede na beka ede afa ho awrehosem medase maame fa fidi kese yisu na minchia ahwefo a ehwe yesabre nyame hwa mo efiti ba bibiara wo hwe ye free bia nyame hwa mo no ne mo bisade emamo na mema abusua adeya we ato mo ani yakọ menim se eyeja etrobo ha nsem bisi ana eyeya papa because ma wopen inti menim se dia wo mu eja wote se wo banyem pa mu jaw emu apinisie emu chese kwadanda ohaw afefie chese emu basaya wo beye na nyame beye wadom na dom bebo adom so na akolai beba ewiase na no kra ewia wonwie yo wo san betete akolai betete no etete no till time obewia obenante na ne wo hwa akola na to get to 20 I think 24 years wo dia wo fe se nyame aye wadom wanya ba sabe oba besiewu ana wanya ba wunni wa wodache obetimi ahwe wachi a hwede akoba yen hwede akoba awrawo ni zaw ena binum selfishness edi ensankrofo ma ade edi nkra na ekoso ade ekoso wo anope de yenyan pa eyenyan langas fuoi ade yetu obi afra asase so ma na ade omu ye adwuma adepa media de bia mebo man panifo 3 so de bia aje omaye me say empanifo yi inti langa fo idi na mo ye pa fa ho no mo fa krosa adepa che say sankrofo we minim say inti emra ni Ghana ha na emra na dibinum o na adwuma odidi hu no adwuma be odidi hu adepa adwuma be odidi hu iti adwuma obedi de ho sawe langa do bi beto na sase na wo ma fa kwati kwan so na o ma je obi beto na sase na ni etutu sam nkwa na o mo ye wo obi na ni o mo ye adwuma adepa obi ben na say according to story o mo chema ma me na yade atum na ye na ye gusa kuo we ya wo fi so obi be so bi abeka so langa jana so hwan o me so me ye sa de no because ye ji wo matum ye mpanifo
Kronunti na bi mu fa wo mo because imagine so wakoto asase. Yakoto asase wo kaswe. Yakoto asase na obi pese ofa kwati kwan bi so owia ya asase ne Canada mo. Okay. Nti Bible be na ye be fa kwan be so na ye be fa so ye be bo asase no ban no ane so be fa langard agu so. Na ade a bebre na ya say. So wo papers ekita wo krata nkwan ade a ma wo mfa. So wo paper genuine. Sabe abind stamp peso. Akire se wo to me yes wo to me krata wa. Nti wo ha no say obi nso de ni sika beto asase no. Obi nso by yes I know so da bi o na sika na wo to no so nya so wo to de agu wo account mo wo emma wo account mo obi wo ho a ai se Ghana ha bebre na wo sika wo to me anu de so what ya say no na ekoto wo Ghana obi fa so be wia wa asase no ene obi wia nti wo so de en se obi pe langard ba ko mienu bi na wonnim se langard fo na so wia asase eton me nan say I think say last year or say early this year ko me ne langard for me nya easy me kai me amata me kita me papers no me nchen kakra bi wo ton enye sa wo dia asase ne ne dia enye ne dia ni nyina ne so mo ton asase no family na ama ne bi ntiche se me die kakra na da ho wo ton aka ho anya wo dia so anya dia wo di na ho anko ye nso ampa okay nti mesra ni nyina ne se ye mpanifo ni betimi aye gina hyede bi se wusa wo ya langa ye twa sa din ni mu kura because time se eniwa officer mami bi ba kofa abekunkum grofo nkenya posifo no baba kofa obefa the right channel e de aye sa de we okay so ye ni langard the word langard yes nti bibia wo din bia nso wo se nti na make say esese ye mpanifo ni ye bibi no mu yi sankofo we nyina because langard for adwembone wo duduo na atrim bebre na nipa ye adwembone nipa da sani na ma nipa nso ye bone se wo be wia ma sase nti mentwa ma wo wia nti mekwakofa langard nti na di no wo ho langard no mekwakofa no aba bebo ma sase no ban but kwan ya obefa so a obema langard ne kwan so onwen eya asase no eno ne problem because ma media wakwakofa langard ye ze omo nya ba ko nya mi omodoso wakofo omo so metu nkofo mfiri asase so omo ti asase so ye mema omo di mu omodoso nti omo so ntena ho se malanga de metu omo e wa bra gusu ji omo sika ho no maame na anya ade ye be ko maame ne ho ba for now no media mesire mpanifo se so mo be ye bibi a stop sankofo na me ebe ye me de because bebre na de tuturo samo je nkofo nsase efri wo mo nsam ebi be bra sam na nimu fifre apa asase no be the just come on one day no they be stop kwa okay no wa je asase na efri wo nsam a wo ya ho hwe minimo bi o ha ugru wa na wakotwe sekan ba ku bi mi boni din domi abra ade pajai me say domi abra boy bia yes friend is shatter yes a post for hwehwe no me say boy we ha no me matase ne so eye domi abra cemetery opposite honom boy bia yes friend is shatter o say shatter domi abra e wo ha ya de nchira kwan so kaswa ha ya market ho me say boy bia yes your friend is shatter na juma wodi wo ho no na den wa ya fa ho den na post for hwehwe no ena na wadwane eno man so ma mo ho tip up nti wo ba na ya tip no wadwane nti wo ma meche no me kai se mri bi post for the YouTube born nan eno dwane okọ wasan be hye me abraho bi ena wasan started to trust am no yesre ye mpanifo munche sankrofo we nyina mu because ya se nipa beti sika beta asase na ebeba ne sa na wempo de eyobi de ba ma me no wanya ne ye because as say who so your bad time me de oba nka be man ponya sa de we oba man nya wo ka sa sibra na nim se be mo yes be man nya sa ne mo hu we because anya oba asabe abadaye da wo ye ma wo ti nkrofo yaw na se bia nkrofo te wasase so wo so wo tu am wo so wo sanji am every month sika na wo tu am na wo tu am say because nkrofo e receipt a just say wo ji omusika good so why sincere say wo so wo tu am ade pasa wo tu obi a eno na why serious a shadi wo shop mi pesa wontu me ma 2 months fa tu free fa pass dan foforo ana fa pa baby foforo na tu free
na wo meka nkyere me say shodi me too na every month bia wo send me sika mitimu na aye me desa wo da so ma mitimu no cry wo da so ma mitimu etimi de senka ba ya aposifo nche ma me ni biem ma me ni wo mo nche no ana wo ma yanchu mu nyina nkogum because aye say so obi ba na makuni just like that the parents makuni was etutu me na chakwa ma was gira hwan na me do ti je akyerema maku obi this year just like that na me bi say nkwafo mienu a o ma wi mo banyane wo ma na mo ba ye wo mo dai asefem mo banyane wo ma na mo ba ye den maame mesra apostle we dey mesra mo nchi maame no na wan nyina akofa ba nyina ye maame ne na start sanya maame no ana sabe wo fra wom ewo ye kan sa akoma pam ahom brasiemu ana wo fra wom ebia bosumi wei mempese obia betia obia mfa place na muntu minji sika wo obia hobiem ana wo ye sa de we a wo fi so mu hu so wa ye serious o pese wuntu wom now every month bia ba na ba magiska te sa wo fo so mo ntina se nti omo so omo nya ma dwi ye so bu betu afiri ko eye omo se sisi an why you say every month bia be obaje it is ana ye wom ana wo betu obi kra ye ntu obi just like that at the pastor wo tu obi fie ana wo bishop na wo ba betu na ye start ya na wa ka che ne say ene ya tu free then baby mane mre say if it is 3 months e bia 3 months if it is 2 months na betimi a 2 months then 2 months no so you free nya dia wo just baby na simple no cry what I say it's lady no maame no ye nchi no papa na emra ni no because wankasa wo say yes wo press asase ho 10 years che wo wini case nso wo wini ya wo di moja wo di nkrofo moja na edas wo wini a wo ko wini ho wo wini case we ya wo wi ya wo di nkrofo moja na edas na mi bisa wo iti oman Ghana adenti na emra edi binum na binni binum asa mra ni di ahia fonkwe wo Ghana ha sei mi bisa apostle for the moment na ha sekwa e mo bi di shia ya can say just 24 years wa hwere ne nkwa ba ko ni mpa de yanim so se wanyi yanim mami ni kwati kwan be fa so akunkrofo ma just like that inti bi bisa se ye betwa sika bia to wo betua mami ne ka na se obaye den anane this year no o wu just like that onya shin frim Ghana ye mpedi for mo sorry wakawate munyina ye chijina pawate na munya isa dia asa wonni bia wasam dia mobo se Ghana ha pa asa wonni sika wasam mobo wo kasa ye enkodwom ende ndu ba bia wo kasa obi enfi but say eye John Mahama biba eye Kufuado biba enka instant na obo se yasoba justice na justice ye adwuma mesra adenti na ese ba so sa aden na oman Ghana yentimi mfa yenya ye fa hodie se wo te Ghana kra na wusuro wo ye bibia na wusuro wo ka no kwa bibia wusuro because kwasia bi gira ba bi twen wo de kasa na ba betome ede empa na ekoso inti so bi wo wa no kwa bi pan de wusuro se obeka no kwa we because wakoma mu no wo ka no kwa we no bi gira ho twen ya bone pa twen ede ne se basa isi a obi nya obi bone na obi akun obi o me say yakun so yakun free se wote ho Ghana na wan so bi waka na wo betina se me se obi beku free a yakun wi a asa yakun wi a asa iti yesra empanifo wadi asam wei mamu ntina so kwa hwe nipa dom wei na timi kasa wo kofa language for say wo mo ni wo mo meko for how for what reason for what no mo ko meti mi wo 3000 shops na was assassine so a even say mema canteen kan mo wo assassine be 2000 wo beti mi langas ba so mo na ku mo we nya posifo na ku ayo mo na ku mi nti mi stress wo mo sorry waka Ghana mo sorry wate na tro bo ha asefem ene ye nyina ye betutu kwa o enti sa mo ton Ghana yes mo ton Ghana na mo fo BSc kamai because tina ye te Ghana ha no ye hu fa so bia wo adepa meti a meti Ghana ha ni hu fa so ekwa magime de say ye beton Ghana na ye wan city kura na menya wo ma minim se menya dan se metina mu sa sabe obi be ye mi bibia menya ho ano yes
I'm sure you check out because adepa eya papa say so obi di share wakunu just like that utie maame na seba wo se me dia metina se me twa me ba wo no na ba behwa no ene hwan na ba behwa no baby obi eni hwan na ba behwa no maame woni watutu asem wo dia tena simpo aso bad time e dia mpa na afa Ghana obi hye mo jagu a wonwe ho nanka Ghana ye very peaceful country a ye ho obi mo jakra ne ye ntimi ntina and then the me shani penim no boni tuo ni me shani penim no atwete kan yen suroshe ade na yehu ade na akwaso o man Ghana ha sei ade mpa na ye bie so akere o man Ghana obi asobi a wode mrasha nensa because unye sika kakra bia no de tumi ahya nensa ehiafo na e wokro ni mu no wo mo na ye wo mo na abre senka eye omomoti asase su kura so muntu a kwan be so na be fa so a obetu ade pa so mu so muntu a ye wo kwan bebre a obetimi di afa so emfo wo ho sa de we emfo ade adwuma obako ana right control for obetimi when put yeah I think say na mo ya court dia say na police BBC na police na was okay fine it is say chema me no adenti na wan kofa police adepa wo fi say denti na wan kofa police longer than being quick wow nesa maame no beko madwemboni woni tirim ebi so wan kan che langard for say mukwa mtututu obi anase bi adepa langard for dia wo kofa wo ma wan no besi ni trodo say langard for bebre na niamo ho obi anim so omo de omo kamera ebe ya we say ntomu kita gan no mo de ko onim me se maame ni nim ye che maame no adepa me se maame ni nim onim a apostle for ni ho soldiers for ni ho mpanifo a sabe ohin ote kromo ho ohin ni kromo ho achimoto ohin ni ho wo hin ni wo ho enti adenti na sesa wo di to me e hye wonsa for what because of the bread because of usika wo se nkola mienu ya waku omu yi a wo ma maame sabe Charlie, sometimes I'm a bow. Pa. Someone ho pa. Na wutu ani abefra say, "Obane ni abonitio." How do you feel? O severe. How do you feel? Kwada no twam. Because sadia no koso na nya najo e ya no pam kwala ko school adwuma ye for ko adwuma etu otutu yi o hye wo kam kura by mistake ebetimi akon enti eye kasade mo shitais e wo kwam nti na ye den kam na aye den but eye fe e bia obetimi afa announcement ana obetimi ama obi announce mesra mo timamufu ana achimotafo amowa ha Taifa for muti masase so ubetimi akọ ene ye nuanum radio station bebre wo ho ubetimi akọ madam asimesi ama 1 month ana 2 months samuntu mfi asase ne so samuntu mfi asase ne so a ene de bebe bia toje mu a adepa wakasa asem wo ye a wo fi sa Ghana ye ade jadwe na ho nipa no betie na sopam na wo ma tena se na wo ka se every month bia me monthly ayi ye ka me say rent na wo send to onya ko na madam me bisa so wa dwe na de hoboko de ye wo na obidi wan ka be ye wo de ana wo ma no anka be ye wo de ade na mo ma hiafo sebe hiafo ya wo Ghana ha ebi mo ho ntowo mo sa enti wo ni sika no chwa se esese ye tete wo kwa aden wo fi sa me se ade we mame ya yakuni bai sa ye no wo sika kasa bra o ma so we waka ba we oni bininti wo bo se ye ba ya ne kataso mu amboaso kobra na ya foolish kids na mame ya asase wura kurampo na watwe manson for 10 years ni mo ye sure se kakra ofi because kakra ni fi asase for 10 years officer niska na wonina enye no hwa esun ho no so ye pa because according to ayeways timber adwuma no mo ye ho timber adwuma no de na asase no so aso na containers awodo nso sisi wa according to papa nkasa na okiremu ani pa be 3000 e wa asase no so de a na so mo do so ye pa me sra o my Ghana yes ho ye timber market yes sra o my Ghana adena ase Ghana ha se wunni sika wuntimi nya bibia yesu ye Ghana fo bio empani fo mun sori maye wate mun sori maye na mo beto aba mo ne yeto nsa didi mo ne ye beto tse mo che yogurt nyina maye chentade maye even sebe sa aye mo kokora ne atwi a mo pese mo ne ye meta jollof na fa ye wia ne yogurt mama abusu mu turi so mo se ya pampa so
so ɛhɔ na mo ba kyerɛ yɛn adan Ghana for mo sorry my what in penny for mo can be a year or mangana mo sorry it me be sense to be intimi sorry men here for kakra obi intimi sorry men here for kakra obi intimi fan a cram to what my say I stand for some poor people obi intimi we should let me oh and the family then a millionaire me yeda aja the party bi ya na metina na makeka mu da bia say ya should let me because yawo at the pa ya ya na me say ade pasa akola yi ye John Mahama ba ne aboni tua wo the officer dey na bekoso say ye John Mahama ba e na instant ya aboni tua officer sata ki ya tie busuafo ni nyina gum ki ya tuwo mu nyina gum enti ye betena se say ya wo ho apo so bad time anani na e ka akola ni mpo yale na ho mpo ne ba ne nyale na ho no hu se me ba yi wa yale da ho ana mama ni nsuo enu pokura na krokro wo hwa nanim wo ho beto wate ebe ye yie wate na wo man encouragement wey am just obapie oba ko you so head o chu taxi wo do me o chu taxi obapie aka kira wo se me ko adwuma ba wo beti ayesi ya bo obetuo just like that wo ti kra wo nsun wo bi sasa e de na be ye wo oba kan oba besia wo ye niammo hu we ya eyema ade na binimu de mra sho mo nsam sa ye man Ghana mo so bi ma ye why mo so bi kakra ma hiafo na hiafo bre ye tete binom awo Ghana ha sei ade ye de nya Ghana fo wo mu de mo nya Ghana fo me si we obekọ ba nkwacho adepa me si enkwacho onu asamba boka abesi akola yi abeye ne kakra wa da ho ohiani obende ohiani enu na obesen kukuru de aye ni bibia shodi me da se arofo yensan so ntwa ho ne enkotie nsem ni biem emra obaso na o comment there to comment section there my araho sema esi wo woos enne e wo Taifa kwantempo na eso enne ye ties de ye hihie bi wo kwan ni so ye ya blocking kofo wa okọ adwuma ho nko wa wo be fie nso mba e wo ho no mo enne school fo nso eko school na etuo toto ekoso abrantie 24 years wakra ne maame wo kwa adwuma ba etuo toto ne koso na wo de abofra obi ba etwa kwan no hwese tuo na ka no ama abrantie no ato na nan mo nse do so yensan so ntwa ho komra yakoba yato aso e de amawo Alezo Alesi wajaya kolanu Alesi wabesa Alesi mi na fra mi ba mi se me fra be ejuma ma mi ene o sana mi ma ka na ju mi fra na uba ye mi ma ka mi fra na ju na uba ye o Alesi Cobra Alesi much over 25 years. Much over 25 years. You will 1990 wait you. You will 98 much over 25 years. Much over 25 years. Me junior brother back in the frame is a meti accident na see Dabi and no see you shooting no mus me come in say ahana because catch them so chika or domin civil domino there oti enu na ye buy no almost na langard for ye we na kwako save akola bi di etwa ko enimu enu an akare ni kwase ma mo ko langard ka siawe Alesi
Colano, Alessi Wablessa. Alessi, me never be by me, my friend, you are my neo. Son of you cannot give me frown now by you. You can be frown and not you now by you. Alessi, Cobla. Alessi. Much over 25 years. Much over 25 years. You will 1990 wait you. You will 98. Much over 25 years. Much over 25 years. Me junior brother back in the frame is a meti accident na I'm see Dabi and no see you shooting no almost no coming in say ahana because catch them so chika or dominti mini civil domino there o ti eni na ye buy no almost na langard for ye we na okwa save akola bi di etwa ko enimu enu an akari no kwase enimu mo ko langard ka sia we Edane to kwasaro langa de fono amo pe kwanya on be faso on be dan because hu ni pa na eba na echetuo na omo toto e wa ti ase ti no omo tutu na na bi ka ma mu ana atese e do mu ko bi hospital omo wi elu nyina egolo ememu anu wo eye nkwala se teenagers ana se wo mu so wo store ho unim wo mu pacho minimum omo to say omo esomo krofo omo madam fo bi nkoda. I see. Uton ade wo mu so ho bia na The pacho I me ton ria na me sa ton down near ma. okay anopa ewu wo ho sesi e ya ye kasei The pacho se ti a mi duma mu den da me no kasei ede na asinti a yehu se wisi ehia masisi akwan na cars no ntumi nko ebi ntimi ma but that me chawa telefo nyina aye me say asase na ye so adwuma no na maame no na man so asase no so owiri ni wie ye no oni nipa nyina ya adwuma so de ye no but there's a few 3 months ni na na de say o TFia o de dis kan be ye no so o TFia never sent you because a bit receipt. I check say, I'm no way, Juma. Now, say, Uber 2 of you to us, and you have and you know, the land guard is for people, hand of pay. And I'm to control my Kumi and call on you. And you know that everybody, and you have a pass for now, I am no say. IGP. I don't know what I send it. Aposifo empanifo no bebre amoma ba ha ompese omodi prepare atuye etina no fa ofra me a ne ohodo no pound sterling ma me ben e pacho ya fra no na saki odo na sa aseme ya ne dia but all the warranty and ya bobo papa tesi so and I will see orini wiye adan asase na manson wo so. Oh, asase no man so ba so ama or the trebe 10 years. After 10 years, you know, necessary omu wini and on here aduma. Okay. But if you are no they say, opese on tree. Na wa mama ne wa mama bre se me nkrofo sesi a wa wote so wo bre so a bi abosumi miensa abosumi nsia na afe muntu
Mejima sase. The pacho one kasa. There's 3 months in our sase say. You can obey no month to month. And you know, first of all, you 1 year and to say what you said you. It was so many so ya. Now I'm a more be and then I'm so. But and no na. I prefer Saturday in Aban because there will be up to us as well. What do you find out? To know? Mama, the Pacha, tell me. Me pa. Because of that, so I had that plan as a feel like I said 2 feet anymore. And yet one day, I'm now, it is over to them. Over Assassin, and it's probably 3,000 or now, so we can't have a salanga the floor. Na langa the former to me what happened. I see. Na langa se for no mo ba ho na no pe mo ba be time be no mo dodo ye sen. Me pa so me do adwuma mo be 5:30 am ba me do adwuma no pa no. Na me hu say omo be paki moto but me dey na me nim. Bi eti a omo aba ha. Eti no me call. Some papa bibi adi because they tell me papa bibi adi no and who say omo ko inside the wa omo ne inside the phone no koba me so me start no me road no fair okay it na say me follow it me omo tutu na me tell baby say kaka because owo there alo de la betonde kakra ada ye tokwa e tokwa nti no mo tutu na na de na di tutu ye tokwa pa ye tokwa I am talking about the Obia to stone, Obia to shop, the homes, Obia to shop. I see now o ka say to na kam nkwala mienu no omu tibia mu te say oh mienu na oma si ana omu den club I say oma to na no mo nse do le say omu ko etino omu wasa sa ti so ah just like that other no mo here then na tuo ni kan wo mo betimi a kire ye e dan ni to kwasa ro langa de fo no omo pe kwan yo be fa so be dan because omo hu ni fa na e ba na e je tuo ni omo toto e wa ti ase ti no omo tuo na na bi ka ma mu ana ase e do mo ko bi hospital omo wi elu nyina egolo ememu ano wo mu eye nkwala se teenagers ana se wo mu so wo mu store ho unim wo mu pacho minimum omo eye to say omo ensomo krofo omo eye madam fo bi nkoda Alesi mi na fra mi ba mi se me fra be ejuma ma mi ene o sana mi ma ka no na ji mi fra na u ba ye mi ma ka mi fra no na ji na u ba ye o alesi kabla Alex, much over 25 years. Much over 25 years. You were 1990, wait, you. You were 98, much over 25 years. Much over 25 years. Adafo way ayara hosam ye pa ene wus ho no moko opani kohwe enya sam ketwa ties de ya ship wo kwan ne so car no kra enko na aba school fu a chese ko school nyina no wotin tokwa no street ni so o ma oba e hyedem etututu e course yi na chese aka Alex maame ene ehu so wo su e wo ho ye so obi ka ho a ono nso chese ni mfoni meto abonten ono nso ye se wato anananom onse do so wabra etuo no omototo e wo ho langas for no ye se du baby na ese nkofo no
to me no omo power na hye omo so ama ye se omo dwane ye nti dwane na omo dwane ye langas for no na se utumu se na omo ba na omo nim se omo de omo no mo ye mema ba omo beto mema ewo ho no mo a omo dwane ewo ho no maame no na sisi a ye kana se wankofo ka se maame die ene o ye sade a wanya ade oni suba asase wura no oni suban adan ene onkope eye nkofo bi ombetimi atu eye adwadifo yi na onkope eye langas for so de omo ba ne ma bi ahihye omo ho bebre na omo ba omo na mabontin so kra omo mabo omo ewo adio ensama ekoso eno no aja asem we de awro sempa yi pa asema abeto bia na nsen no awuwu bebre ana ekoso ewo eye yema we ya yetimu enu enti eja omuntu ho na mo na ade ba ko ne se sa anamuntu we ne se no se yekutu obi ewo obi asase so a yanna eye apolisifo ana edi animu se de bia na basa yobi o hawni amane bi na so omo motire ka se be mumuntu a esanse apolisifo anse asojafo wo no eti momo efree be bia mo wo no eso eti menim adekodi a ebia maame no pɛ sɛ obefa eye langafo na mo makoye de akoye saa de akotu o mafiri wo no saa no ma we no ade ba ko a wo se ye de hye itinatirim ne se woti obi asase so a nege se ade no anya wo dia ye nhye no so se woti obi asase so obi na ato na asase ene wo tuaka ana otuaka no eye ono ankasa ne dia ami mu amete so ni na enya mo dia enti ebere bia onipa no pese otumu ogi na asase no nege se ne kwan so ano enti utimi se asem no kopie mo court ampa ene se court e ma ruin ni se ade no asase eye maame no asase enti ne maame no wo kwan bia so se ofa so we de ogi asase no na ebere a wo de beji asase no ene na akofa issue so ade akoba ade ba ko ne se emoja na hyebu no in fact ha adwene ampa because utie maame no so ede se de abaya ne nua no nkyekire mu na ne nua no o se wo asase ne so bi otonria okay I mean what the akola etwam ebia o de twam se bia o ha obi etuo bi bibi boni bia ye de enya akola no se wo san akola no maame no so se na okoso no mu aye de na anu anya akoda no ebi so akoja akoda no so ebi ka akra no bebere nkwa enti de besimi ya fast eye awawosam kese pa wo this issue no enti e besimi se embra ewo ma we mu so obi free obi asase bi so obi free baby a ya na ye okwan do a ye fa so enti esere pedifo oman awose enipa ba ko bi ahwere nkwa ama efa ha adwene ya hwe abrante ye nim se de o na hwe abusua no ye hwe abrante ye nim se de owo abusua no do ye abusua no o free wiase no ebesi da bi you see enti ene mi hunu sa de we se bia na o twikra ekobe se wa mi ewuwo bi o wa onti ase na esi oman nim ewuwo bi wa onti ase na esi oman ayade bone tu langan for no die eso se akra ha no die ha adwiri eso akra langan na su kuma oh yes es akra ha de die ama oba fu bi mo etuo langan for no na manaka ade pa hu bi da minim bi mo na dey say to me nchire say when to na kan abrante no a police for this review ba be dey aba betu dwa enti ayade ya bia sabe langan for no in fact same crime ko mo no nkura etuo bi ana se mo nkura bi no ko bi ake mo sore abaye obi asore mo free a se ya enkanya bad se bi mo kura etuo hwe se etuo akokaka obi enti sa de we dey ye be sere wo mu se de maame na sase se de so de kai aja moja na hwe gusu a maybe o de baji wasase na se biasa enti in fact eya arowo sempa wo sa na asase nso na ye hu ayi sei na ne ogbo asase ne de ne o ka so oba no beji na asase a aje hu na wona wo di sika goto asase na ye se na ne ogbo asase na nkasa na ye ne de na o ka so beji na asase a be de the way a penifo mesre be brace so de se eye penifo bi awo omanim ebe hye empanimfo bi ana se aja omo de hye bi hu kan samre yanka pimpo but samre enye akọ free panimo bi bo se na ene kan no akwa bi o ase ye kan ase ye ka empanimfo fo mu nansi fo
no motimi ka asem no e wo mse ma me ne dia e bere wo mete so no ye pe be fufura fama wo mfiri so no fama me na sa asema no na asomwie entimi emra oman Other for our comment pato or famaye my main car was the tap send as you Europe Canada US or send this card their Ghana there and one is obeko a Play Store and I say App Store now what download the tap send app no what download you be so promo code and one is over the party TV and they are sure about the party TV show we are Europe pay better €5 so Canada and I say US and so better $10 UK £5 into because no use tap send app no fedu ujuma nyina e wo no mo efa emaye saso na sa wo de fa mo account and as bank account zpay ba o Netherlands a wo de ye I do payment and I wo de be send it scan e de aba eye Ghana ntikai no so na hye so eye ma me bi e kan asem bi e ma ni video no e trend ye wo social media so ye pese ye de no e twa to e wo no mo ye wo eye nsem bebre aya wo bon sa popi wo media no so ye si DNA bi akoso na DNA no e ba ye na ese be ma no enye eye ne ba ene akwada no yakwakoye ne hu DNA no bebre na e tro mo adwen mama mi so de ne dia ba beto abonte kire mu se eye ne yakoye DNA no a yenye ma no emfa nka ho esan se ema no ebi wo ho a okwa awo so no na busuani bi angina ne nchen ne kunu ngina ne nchen yetimi sesa ne ba e wo hospital ho eno nam so ma ware bebre na agu esan se be ma no nim se oba ne fa ne chi na ne obi fufuro kwanyem ye adofo ye hwe video we emra yakoba ya to aso e de amount se wo ye oba na wo fa yefu ana se wo ye be ma na se wo yiri afa yefu a se wo yiri e kwa akowo a sa awo mo sa 30 minutes awo mo no enja no ho se wo ye oba na kwa akowo na wo kru ni ho a make sure se webusuani bi ebe gengira wo ho se de ebe ya ye mfa wo bi ba emfa nsesa wo ba na Ghana ha anase wiase ye ka emma bi mu ye faithful emma wo mu krunu mu ankasa nanso ye bekwa ye moje mu nhwehwemu no ye si akola we enye ne papa ne ye koso wo Ghana ha bebre ntimi di medie emma wo fanto ho 2013 na me ko wo me second born na doctor say ebe ye me operation because me first born ye me operation eti ye di me call theater hono mo no e hospital kase bi pa wo Ghana ha se mo na meken you ye di me call theater hono won say obi a why operation da bia ye koye operation na ye wo wechi pane ye wo osisi mu se pane ansa na ya start operation no eti time a ye page me sorry ya ye wo mechi pane na me hu say akola bi e da theater ho wo bo bi mu a ye di ntuma akata ni nan na aka ni ti eti Mr. D akola na woda bo no mu no Mr. D ni ye pa ansa na me sanda ho ene ye me operation Thursday anapa ene ye di me koto ho before say di me bekwa koto ho no na di akola bi akwakoda baby ameme wo no mpana ye de maame no na di sa akola na me hu no wati ata ho no na di sa akola na kwakoto baby ameme da no me mpa no ho enti ye di me ra ho no ena me ka che me kuma bi na di me call hospital ena me ka che me kuma ni se akola na woda bo oda me ncha ne nya me ba enti wo mu kan che nurse fo no no mo fa me ba ne mbre me na akola na woda me ncha ne nya me ba time me call theater ho no me ko to sa akola we nya me ba ebusuafo ye me operation Thursday ye twiasem we ye de me ba ne bre me Saturday ye de me bani bre me Saturday me bani papa na woni ho ye friend ma ne bae eni briankasa ena me kacha me kunu se debi akola na ye de na beda me nche ne nya me ba me koto akola ne wo theater bisa se ehi ni ye kofa me bani free ni ye de ne bre me 3 days asa na ye de me bani bre me wodu be ma betena se awo ba e be kwakọ ye die na ye se akola ne nya ne papa no no e ye den tap send kwantia ya fa so send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send who send this Ghana free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu can come. Other ones, I think, sir, I am a me way as some now or cano a addition, dear the mobile say.
se ebia wo kɔ awo so a bomodi ha ma wobusuani bi anase wukunu no emben wuye pa because yetimi sesamba ewo ho no obi ebe wiase no ne ba na onim se wawo no a enya ne ba na bia ye de ne sesan na dachi akwada na koye se bi yarefo anase bibisa nso onim se eye ne ba nso be wiase no sana enye ne ba enu nti ye be ye no moja hwehwemu ni ade nso na ye se nye ne papa ne bema na one no atifie no na wasa ware no nso eye egu ewo ho nti sade no egu so a ekoso ewo ho no maami nso ede ne dia ababeto abonte so na se die ne test no ye nyina ye nim ne ekoso wo Ghana ha ebi mu ye ma ebi mu ombe ye no ye se bema no nya ne ba ne abofra no ene ade bebre na ekoso wo Ghana ha but ye ya yenye maame ne die no because ebi mu dwen se maame ne die on na ewo abofra ne nti no ono de hu hia se wo se eye maame no shodi yes yeah sasem we last yet na ha kan na me kan ye but na I say na ye mbrani tientimi an bobo sasem we asem na maame ne kan ye no krepa adepa eye no kwari trodo medase asem na o kan de eye no kwari trodo because adepa hwe Ghana ha won ye niema bi wo ho ayutosin de bia me ka say udu mami modin we de mami modin udu polyclinic na wo kwa wo a mo ye be 6 na wo ho me wo polyclinic na me duru ho no na ni party wi na wo ho na me koka ho anche bia no bi I think say ni 6 na egu ho na adepa fanese sa de away mistake betimi esi at any time iti emema no asam na lady ni kan de ye no kwari trodo me say eye a mistake iti me ba minim nurse bi a owo obi pane wrong way if me okay me mfa me de anya fato ho na ye anya ni operation but me before that ye control say operation nurse ye wo ese ye mi operation iti me maame e ba ye no say operation ena mo say ai na masini so nti ese de we a ese omutwa na papa said abidabi ono de ompene ma ye nya ne babia operation sometimes say man stop me maame no sign ya enke yekoye me operation na nya mi o lady Vivian no the abna Vivian you said then am so be di Vivian chwewa but I think say ne de ne ama chrewa o say Vivian ama ti edin no say ti edin ni say no de ono no de ne be ma me ne chro me de operation enti bi medu ya na omo bia mi folder won so wo be won so omo ji folder enti bi me bra nyina na omo bia mi folder sasem we da bia me kan omo bia mu na omo so da bi o we ya chro operation room ti esa omo prepare me to operation room na am se me ha ne he me nko bia nya mi operation me am se metimi awo na nurse ne say se me wo so betimi awo de na wa ada na wo ba hospital ha kwai enti omo ja me enti se nya sebe me ba na papa na nani eden a and so say then you I can pay you my friend get out go and take care of my wife what do me into enye na ne den ne na yi a adepa me ne ese me nko because of my mpene say ye koye me operation for dance yes it was later ma me nankasa o hwe me no eye ma me ne ba auntie Doris oba no say shodi Aden ye do to operation room na am say almost say ye me operation no say dabi when they catch us operation and am say lady way o say dabi for folder bra o ko hwe mo say dabi eye madam no wo ho no what they say o say me de ama Vivian ama twene wa na say ono na onu mom it's a mistake there me hu bi ehun bi me hu ikura me hu bebre it's yesre say enka mra bi beba say enka Ghana ha say wo ye oba na wo ko wo a ma wuku magira wo ho se wuku ntimi magira wo ho a she obini a obusuani bi because Ghana ha say se wukọ wo a adepa busuani bi ya ni to me so beba room ho wuntimi me se nya bi asebe me baba na nani ade obowura ho a anu pokra te a omotete no enti still no ka che me so opese ono nkwa onhwe ono a omoma me room a ana omse dabi ani enka esese me nyem no ena ko be fele sa afọ me chreche nti bibio no obetimi aye nti unim ogina gate na no a ohu oso nko because onu we hu bi pen nti me bi se nipa dodo se na be ye sa boldness we
Obu ha uka sa kwatena se na na wakotena se. Me ban once na se da Kevin never sit down. Eno kwa de me bon abos body wo. Hey, me bre nyina no so no ye sei. No fa ha, no ye wom. No ye sei. No ye sei die wie ye no. Ene eto bibi ne ye. Ne nyina na ye mistake. Ebinumu ye mistake, ebinumu so ye fie. Ade pa officer niam bo ha anya kwa wo. Efie abaifo. Ebi wa anya kwa wo. Ye fa bi show. Ade pa ye fa bi show. Na bi wa ha anya kwa. Because wutimi ko hu nurse bi o na ni bo na ni ma na ho ye na hi. No, I started time. Me say, unyam. Oje wa wo ni nyina. Me say, ohu ayi tu. Hwe, ba ku bia na oje awo. Tema me wu wie, woman ba ku bia obai, sabe na ne ho aye fika kwa. Inti asa, omo tiate, na me de kwa no kwawe obe me no, ne moto am hyew. So obi wo ho no ma awo kana e di 3 days. Anase bibisa. Adware akra won timi ndware. Me say, show pa, na me awo ka me 2 days. Ansa me wo. Udware. Show, me jale na awa he. Nti obi obo on timi ndware kra. But ebi hu ahyew dodo. Ebi hu ahyew. Ana de buy nti treatment. Yes, you know, nti misra Ghana. Se edru ho a misra mo. Se ida se obi ko wo a. Wo be ma ne ku be gina ne ho. Se ne ku nyina ne ho na se na busuani bi o trust bet bi abegina ne ho ye. Because ye bo maso bo e na akola wa nya me ba. Ebi wo ho a ma me ni nimo. Enyo bia na wo ho because no kwa oba wo ba wie wa ye mre. Nti wo ni ani kra wo de be say. Wo ni ani because me first time na ma wonti ne ma ni da hopa because me pese me nhwa minim sa akola na onya nipa na oba. Na minim ni ama eti. Me minim se enti no kwa me ami timi se ma ye mre but me wo wie oto ho a ode nya na me se pacho pese me nhwa me ba na me se na me se a onkukuru no. Enti moja ne ade na e wo na ho na omukukuru no na omma me hwa akola no. Anche bia na ode bibi be bo ne nsa. Ma me na me so okay na me ami hu se eyesoso enso na mo koi na mo ko clean no na mo de ba na if you mo clean no kura na ya wa clean ni bo ha nkola ni be 6 na gu a ye clean nti e bia wa betimi akofra nti me ka bia mu se nkola ni bebrea me ma na se wo ye oba na wo fa ye fu ana nkola ma me na akofra e kire no enyo bia na ma me ni fa e kire o obi wo ha onfa ni ku echi da baba mistake happen wo hospital ho na akoto hinti dua ama ma me no iti yesre emema ni bi wo ho amunya abotre so ko ye DNA na se emfa munya oba ni nso DNA emfa ni out because adie wey ebi ato obi anya so minim obi ebi ato na ne o se shodi me se minim me ho se minim ku na nyem yakwa ye se nya ne dia akola no ye se nya papa ne dia ono nso se me se shodi manfa mi ku echi da na se ye se papa na nyem se minim kwa ya enti asema mama mi abekei e na refresh my dream say anything can happen hospital ho no bebre na atumi ye mistake enti yesre sa aban ni be ye nhihye ye bia enke be ye mede because Ghana ha say no age wo woska ansa na wo a wo kunjira wo ho ano na wo private room midwife fuei ene nurse fuei ebi nso etimi yetimi bo ebi mu paasa se ebia obi awo ne ba abofra no mu wo no mahu se abofra we no mo fe se onyina na pomode enkoyi okay omunim se abofra we ya mami we ya woni asomasi awoni abofra we opasa asusu a sheda yarefo enti no ene se nipa no wo ska ene o se je o ma midwife na je ska se same ba ne mami adepa ekoso ene ebi nso wo ho a wo no obi timi be ka che se oba na wu obi wo ho pe be ma na ebi a wawo oba saa be for na osamba wuye ebi opebe ma na wasan ko wu oba biem obi timi midwife for ni bi hihya ho me pebe ma ntimi sra wo de giwei ni a change wo ba no ebia na wo be ma wo ono na wo ba nti ni a change yese wu wo na wu we wo ba de hu nti yesra ewiase mu de ye bone a bone Mummy who said bonnet ye bonnet. I dear now we who say a bonnet and your being so na sabe who could create problem a mobi. And conform yes, sir, one master son conforma, midwife for any bebre na do ya papa.
dodo na adwembone nkwan na wo mutrim wo munim pansa abayiwa we nya mami we ba no de amane because of e bia obi se mepe baba obi se mepe baba ma no wasesa ekoso mesre yesre se yenye bibia ye beye ne se so obi wu a ne busu ani gina ho owu wie ya wukọ dware na ohwe de ekoso bia wo hwe if ye de we ne bo wonsa cry anything can happen obesesa oh okay adio okay DNA no ye ya say papafo no emofra na nyamoma sadi we ta happen ni yakoye DNA yakoye so ye be ma no ho eta esi na ni nya na ye sadi awo baby a ye gi awo no sa no man ye na eta ekoso ye na sa no ka no is true but said they can ha no sika de a ene wo yire wo a na ogina ne nchen but ade no ka the best say ohu nipa anase oyire obi akwa wo so a obi a wogine di ekogina ne nchen no wonfo ne nhwe saade no saade ba obi njina ho kra ya ma unyina ho obi njina ho kra ma hospital se bi wa ya ma hu ya unru ho ujina kire bi se bi a private hospital now and wa out your sika bi ne kama yeah no obi ho na no kan no ene me no ka se bebre o se obu ana ne papa kwa tukwan na se o ma me fa me ba eze ko DNA test e ba ko na enya ne ba esinya ne ba enso ma me na wo ne papa na nyinse ne nim se be ma na wo ne nyem ye enza de we ade ekoso dem ma se de yen kan kase we no se ja the time na yi ko no je ye be kan e wo mu ne se yema eye eja no ana se be ma no wo ni oba ne nyinse e nyina wo mfura ne hu akwa ne pieye wo de ne hu se ampa e de wo ne ko ne ba ye bi kase oni so be me abema ne tukwan e bi abema ne nyanko bia yema obi oba no hu nipa enyina ho kopem se be wia de ni na ekoba sasa ne nyina tu bitwa obi wa one o pepese o ebia na o pebema obi wa bia na o proba otimi ensa ana mistake obi mistake otimi si ekosisa enoma enti bibia ewiase ye esfa say human being mistakes elele e wo ho enti because of say bia enti ko ba say ana bia because ayi bia esi wo camera bia no wa capture bia wo inside wo enti ye hwesa saade no ebetimi efu wo midwife ni bi nso nya careful oh yes ewiase say sika na ye de to ama sika de na obetimi discuss mo bi obetimi mo bi pa obi enti sika de e ya de nyina e wasase we so enti saade we de ye hwesa no manama we no ebetimi kosi yankofa we ne kase me ebetumi a ene re senka bombo no betu ala for comment section efa maye Muhammad Suleiman Yesraw yen disrespect former president John Dramani Mahama da shodi kasa no state say ye nanado baby John Dramani Mahama baby a enka o ma take action da sa na no opa kire Yesraw yen disrespect obi ne mbo obi abaso ewa fa comment section fa maye ko TikTok Twitter Instagram Facebook baby a Adepa TV meni adwo na afi so shodi na de nkomo twetwen we de ebro ewo ho no mo sanso ne producers omo boy Joshua na afi so tuo midi Miss Ama Adepa be sanso ehia bi miame adoma ochina aha na de mo esi yakra mo